Segundo part. Avès legit o jornal da nuit? Perso che hi ha di dir, l'hotel de legir. Que hi ha de nou? Dias de novo che valgo frango in occidente vecchiero. Remettez que lo fem sur l'image? Arto, es la sorte de Claro Vidal. Bon vespre tu, como sies? Cresi che gli ha gentato un mas. Perché vas alla farmacia tant de tard? Perché hai mau de dent e me languissi che passe. Sies pas anar en coda au dentisto? Lo dentisto hai de la naveire di lun. A que nu has lurendes vus? A 4 de la vesprado. Bonjour Louis, avès de furo? N'hai pas qu'à. Hai arresta de fumar. De que hi ha Louisetto? Has la febre? Como vês essa có? Has l'eiman caudo? Ven de la calor qu'hai agudo de me passejar.